Biz dua kılganda birinci Allah Taala'nı maqtaş gerek. Allah Taala'ga maqtoolordu aytıp, Peygamberge salavattарды aytıp, andan keyin biz özümüzdün muhtaçlığımızды, tileklerimizni aytıp, akırında dagın Allah Taala'ga maqtoolordu aytıp, Peygamberge salavattарды aytıp бүтүрүшүбүз керек экен да. Бул дагы эмне? Ошо дуанын кабыл болушунда түрткү боло турган кээ бир адептер экен да. Biz de olsa ne? Tüz ele duanı başlayıyoruz. Bitirip koyuyoruz. Eğer de boşal ile muhtaçlık bir pendede oturgan bolsaç, pendege oşo Allah Taala'ga kılatıran mamileni kılat da. Misal birege muhtaç bolup oturamsa, "Bayke kandaysiz? Jakşысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жеңемдер кандай? Бала чакаңыз жакшы? Жана итиңиз жүрөбү? Мышыгыңыз жүрөбү?" деп баарын сурап туруп, "Кичине бир акча керек болуп калды эле, акча берип турбайсызбы?" деп сурайбыз да. Rahmat sizge, ölgönce unutmayın, ölgönce sizge dua kılamın deyip durup, şunday mamile kılatıyoruz pendege. Biroq oşol mamile kim boş gerek? Allah Taala'ga boş gerek. Allah'ım sen suraganda berүүчүсүң. Allah'ım sen oşol ne dualarda kabul kılуучусуң. Allah'ım sen bereşen degen sıfatың var. Allah'ım benim duamды kabul kılgın. Деп туруп не? Ошо Allah Taala'га мактоолорду, пайгамбарга салаваттарды айтып туруп, андан кийин биз дуа кылып, акырында дагы Allah Taala'га мактоолорду айтып бүтүрүшүбүз керек да. Тилекке каршы бизде жана эле дуа кылабыз, ошо Allah Taala'ны мактоо деген нерсе жок да. Allah'ım mucibi davat, dualarda kabul kılуучу деген sıfatың var. Allah'ım менин дуамды kabul kılgın деп туруп, ошондой dualarda biz kılышыбыз керек экен.